Nakon povratka iz Turske u Tesliće, odnosno Čečevo, gdje je sjedište kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković, za vrijednu i vrlo uspješnu ekipu prijem je upriličio i načelnik opštine Milan Miličević, koji je inače i sponzorisao njihov odlazak na dobro poznati međunarodni festival folklora u Sarim-Sakliji. Naravno da mi je bila velika čast i zadovoljstvo da im i ovaj put pomognem da u finansijskom, dakle logističkom smislu predstavljaju i Čečavu i opštinu Teslić i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, izuzetan uspjeh. Ja se evo ispred kulturno-umjetničkog društva Dušan Stanković Čečava zahvaljujem načelniku opštine i na donaciji, zahvaljujem mu se i na poklonima koje nam je pripremio kad smo pošli u Tursku na svjetski festival folklora, a zahvaljujem se normalno i na ovom današnjem prijemu. Osim nekoliko laskavih nagrada i priznanja koje su dobili po kategorijama, članovi Čečavskog kuda proglašeni su sveukupnim ovogodišnjim pobjednikom u Sarim-Sakliju, što do sada predstavlja najveći uspjeh u njihovom trogodišnjem radu. Nas veterana išlo 19 i evo, tako nam se zadesilo da smo zaista bili najbolji. I čime ste se predstavili u Turskoj? Predstavili smo se znači našim igrama iz Čečavskog kraja i normalnom pjesmom. Ja i moj kolega Draže smo otpjevali jednu pjesmu o Čečavi. Dosta smo se dugo pripremali, zaista smo uložili puno truda i rada i iskreno očekivali smo da ćemo da damo sve od sebe, da predstavimo se najbolji. Sad to osvajanje prvog mjesta je bilo baš nešto posebno. Osim načelniku opštine doktoru Milanu Miličeviću, ja ovim putem želim da se zahvalim generalnom direktoru gospodinu Besimu Beroviću iz Novog Pazara, koji je prepoznao naš rad i trud, koji nas je pozvao na ovaj festival i njegovoj kompletnoj ekipi koja je dole bila svih 5 dana dostupna za nas. Iz Čečavskog kuda su poručili da intenzivno rade na pripremama za naredni period i realizaciju planiranih programskih aktivnosti. Uvjerena su da će se iduće godine naći u Sarim-Sakliju.